ucolo mkhulu wami ebezwe ayishopers le ID negwinyeni one neRussian cha ucolo mkhulu wami bezophinda ndizibuyise xa belambile siye ku-interview that's why futhi i-ID because i befuna i-ID impahla zami la ngicela abantu oyini mkhulu wami uthi ndibethele amagwinya hayi mkhulu uthi ndibethele ibhiya hayi mkhulu wami hayi xa i-choppers lena mkhulu xa ngizana yisela so befuna nje uyiva abantu mkhulu wami ngicela nale ID ke mkhulu wami bezophinda ndiyibuyise kuba befuna uphila le ID yabo then into yabe njengoba uthatha ne-ID uphangela kaloku mkhulu wami ndiloya yabo xa ke befuna uphila hayi xa befuna u-ayila nje mkhulu wami oyini batoho bakhulu oyi bakabhekela balujina babhekela bamkhulu wami awulayikazi abakuwe mkhulu bali khabe hlisa istress bali sifuna ukukwa amagwinya neRussian kwathina ngeke inkazi lo ayikazi lo bayizuba hey sifuna before kodwa le trophies yakho la uyisayiphelile la basezophila ndiyise bamkhulu wami oyini ba awubhekela balujina bali no ayokujina Russian bethu.